Medofo a wotie me na wo hye me awiase asem empenipa na emom nipa na pene ho asem asem empenipa o nipa yenya na ye piepia ye ho ekokofa asem de to ye ho so na abai 119 years etumi de ne papa to asem mu asisi ameka sei no atemufo ahye papa yi nansa se onfa ntoto niama bi na se nansa ne so na omunya moye bia mo de ne kwotwere aban kukum enya asem ketwa abusua asem we ya meken enya asem eda fom sa keke yenko ne yenko nkotie mu nsem yie na yenhu ne ye ya abai 119 years etumi de ne papa ekosa ensohwe we mu kam ho ne yenko nko hwemra akwapa ye no mame me pacho udin e from Anthony Odro pasha god Anthony Odro free hin na bae me free adankranya sesekro okay adakranya adan be kwa adankranya okay sesekro pacho ade asam na aba pacho asama aba ne se eye mbaba ya akofa Abraham TV aba mfio nto ko hu wo ye kura se be fe na ankako ho na odene ko hu no nti mo wa ka je se abeme be so bo wa no na se ni won fa ne mra nti odene ba abechia ye ne ti fro ye da eni abema ne to sa bo ye ni bi hwe ye ha no wote ho so gala no wo ye boy no bo ne ye gala okay nti o no wo se wonya sika kakra nti wo peso de koto pragia no di ye djuma na se ne wo ne wonya wo sika na so de koto pragia ye djuma na mi ni mi sisi nti wo no okọ osuku kuma se akotaba anu ku kuma se obaare pragia amono e lance se roba nyina akoba ho kama anu wode baahe nti okọ misa akọ mekura ase mi edwuma ekura ase na mekoye nti wode ba se abana me se ne wo se woni ayi Ghana card ka okola se no wo ase ko yehu pipes no se woni Ghana card ni bi nti meme de osere me opa me cho mfa kwa no asa wontimi nye adwuma eti waje wo Ghana card menen ne koye okay menini ana wo de Ghana card akoye ma register ye god nti me koye man si ape oba odi adwuma obo ase kakra nti na se ma no se sesi aparaga no opeso kosua excavator adwuma nti no woton na se odi mabo ase ni bia ya na omo ye no omba ye basa okay na me se wo to me de minu hu asamaka ana odi for say bo ho na odi okwa nwan kwanta kopi obi na wonya obi na nipakura no etoye ti bi na me hye ase eye adwuma ti makonta nso awu na weekend memedi etwemu no ye na yi nti yawada ana me se ena me ba makonta yi ni bi nti kasa ni nyemu no sana bo asi bi nso aba me wife ho abaka kyen se me so obi na mu ebu amitime kyerema no okay no me de ababa ka kyen wife se yesi ominu ebi na mu abu ya enipa no ewo sesekra wutime kyere nan enti yomo se omo abehwe se enipa kwa biti ba kyera mana na so mo ni mo afo bedidi ho nkoma na mo afo frɛ me bo mama nyam so ene se me ba yi enipa ko ti me ba be kyera mana enti bo se no so je me wife number e de frɛ me na me se aye no korɛ metimi a kyera mana enti no me ba makunta yi ya wada enti me ba kwa akɔhwɛ na se maye ho adwuma ma no ana mo se ndi omo hwa me afo ko nkanta na ihudu a na won me kwa me akwanta akwa akɔhwɛ enipa na ne na no eye ne ya no ende miduru afọ akwa ana mo enimitina praga me no me ko anwa kwanta ti ye ko ye se police station ana omode me ko ana mo se omo ebra ne commander no ayi no inspector no enti me ko ne no enka ho asam ana se inspector no edimi ewura office to ko ye no obusa mama ana me boy ana ono so di tu menum se praga bi ayira ewa harum na yese wona wudini ehwase na boy no yese wase na okoto praga mesenya enti boy no okohia praga ni fukukum ana wadi aba kradia no woni ukola nsese ye no wakohia fukukum ana wadi ba oboase ana wadi ba ayi akwa ye jo smart ana se mi so waka kire me na me nyina akọ oboase ana me ye hu pipes na me de ma no odi kwa ya pipes ba amede ai praga no pipes is a lance so o ya ma hwan ai masse no so o se woni Ghana card ni na be me ba waduru ba bi a wo si kuku ye de wako police station
ama police for no say kradia no wunya ne hene enti a police for no ye bodan anwan kwanta ne mudi nka che me ana mudi mi tu mo no enti memenda no ana mo frɛ no ha police for no so on so na case ni okukuo mu no ana case ni wasa a police for no free yes anu ko okukuo mu so akoto mu enti ana no ebrana no ana omo ema me enti be ni mu nso no na boy no so ma me no papa nyina okukuo mu no mo ama sa o mu ni se de boy no se wo frɛ abokro no afiri nkura abirim enti omo chi na no mo de kwa musi onya 18 years no mo ja no onya 18 years no mo ja ne sa abokro na represent yes obaye no wonya ahye bi anche se ebi a wonya ana oye ye di musi yenye ni papa na se obaba kofa ba obaba no wawai bajo oba otiani mu ko frɛ no mame obaba no na bi hia no ana kase si akwaya dai case we na esi isi ai yedimi ko omodi mi ko commander wo kukumu wo no ana commander ne si wa ma mi be enti no mimpe obi ma no emi be ana me frɛ boy ni papa se adeche yesi ye be me papa mi frɛ no nyumere ma ne bae no wo se ma adenchi adeche na ye be me no ye hwɛ papa ne mi frɛ no fon so I want to so papa na boy ni papa na ama already I want to enti me ma no ana me frɛ mo wo fa ana mbebe wo ana oseni ska na me ma no be si manan emu ebe me ti commander na samba ka kire nse me ne boy na oto PRAGIA no ya yeso oto kro no de no me ni mienu nko hwehwe boy no emfa ne mra boy ni so adwane dadaada ya yehu no enti wa hye achimbire wuko ne na awhwe enti yenko hwehwe no ni emfa ne mra sa mo de ye be court ama omo agire me na se asam no so ameme ya me wi awhwe a enyeyi enti ba abedan oba no nie na me mpacha wo nie akora wo ya panyina na wo akora wo ya panyini eni mboso esusa ne bia o ya dai tete ye ni mbo ansi esusa o vie sai bacha mo 19 years ana wo ko fa sama be tsa wo papa ko mu o mpana no wai bacha mini me bi o wo na 10 vie sai wona na tren fie sai bacha enche biasa adibo so me sai na watwe sai afesai be 6 months ana ade be fie bacha no o papa makura honom ena me soa edene maami na ma wo ba ko wo se wa ade ne ma wo bacha sa ne ntwempra o se me ne ntina na obehwe me wa wo ba ko dada bacha agai natanase na mo mane postu ni mra be ha asem we pa de okay peja wo mubra bra betra me nchen pa mami eto say agai mami transe mami wa bra so peja wo mami peja wo bra sorry peja wo mu god ma ala for case wo ho case wo ye twan wo mo afa ni wo mo abedru ti case no emu no nsam wo mu ase ye wo ne twetwede na nso so no ye besere ma me asanto ahwade ka kire ma o se wan na de ne ma wo o se wa bacha ti wo de ne ma wo na wo akura na sibia na so no papa dem na neti bacha na mo village wo na wo village wo ana ne chempra aha ntino wona ne tira yero ansa na ade ne be tira o maame no bacha eti wo ba na odi wachi bacha da bi ana free village wo ba ma aha eti wonim na busuam bacha makoho wakɔ akɔhwɛ ho bacha ama case yi ba ye no ede na ne papa na ya afa ho ne maame no mabrante no bacha case ni ba ye me mother ni me sister mo ko ho no ene me so na mo de maame no ko sabre ne ya de papa akɔtum bacha no no mo ko ho no enti ye ko ho na ye ko hu boy ne papa no ena o ka se on de ya obam papa on police station be hwe no e me ni nyina papa no bacha edi nkomo ye bibia enti ye ba ye di 2 days wo no ene ye ba ye ena papa kwenkwan papa ka hwe se ya mani bill 1 week say on ye mfa me hwehwe boy no enti papa ne frɛ enwumre ena o ka se on be man papa bill dia ye o sene ye lorry fare ne ye di aba ho no na on nyina eko police station wo enti om ka so on beje 500 cedis
ena papa ne ka say ne say de yembra ahin for na so be 500 cedis police station ho o mu bail no o be 5 million bachan anti makotua bail no say say abrantia ne number wo ho bachan ai e wo ho bachan ya na wo frɛ wo bachan wo frɛ ya che wo papa wo frɛ bachan ana wo kan de ya kire no wonim case ni nyina wonim bachan so wone ne ti no wi ade bachan me hu bi da wone ne nyam wo yi bachan dabi wo ba na wo no no mfie sai bachan 3 years bachan akura na se wa da no ba ma na onyam wo ye bachan en kotina ma me bi nchen odun kwa ene na nya mfie du nsi ampo mfie du num kura am so wo ye me bo a bachan me wie JHS no to aso biem bachan dabi yes okay yemfa ne sa brantia ne ho aba asem ne ye ka ti ye monwura eho no ohun se de ha ye adwuma eho de ye bewura mu na kese ye fenimu enti sa brantia ne frewa wuso wonnim asem no wonnimu a ede ne ya na aka kire no bachan me ka kire ne se sisi wombra na mma me ka fre ne kasa se ombra na omu nhwe bibia na mpapa ho ensan no nyina no se ono wonka de oye no mpapa ni mo hye okaze yo ade che o se medru ye frɛ na o se me ba medru kumase medru bekwai enso no wo boa eja me pa cho enipa no a ai na ne die no na ye hwan a no okukum pa cho okukum woto si ho mo no ana boy ne ko tam ye o so to de dwala ade chi ukwara na ko fa ba na nipa no o so wonim boy no a wo be wi aye no omre de madam mintimi hunu eti enipa no de tracy ye o mu che lances na mu ko lances no wo de be chi ya na se kwan be so se boy no okofa yi ni ba na echi otone ye no na anwan kwantan ni wodi ye doctor di ye duma yo kukum for nso no ebi so anwan kwanta yo so mo frɛ no mo DJ jaye e no mu hu ye okay mame fa wo mic ne mame asemi oti ye no obatai dia pa na ye ba wadwenim asabatai na wo be yakofa ba ma ba ku bi ne na wo na wa nware no na wo be yasa kofa ba ma adi na kire no wase ne so ara de ne ma no na branche sai wa ye kromfo e de adwene ne ba wutirim mam pacho adwe ba mtirim se obesesa ne ne ma se wakohan dan enti ya na be sa no so wakohan dan no atimu fi o me pacho ai enti obesesa ne ma se wako akoye adwuma no wakohan dan enti won sa na chi ma ha bi na mka se na adwuma na wako da be na beba no so wonim sa no mu dia police for ene boy na oto praga wa nwan kwanda mu dia pam no enti wonim se zia ne ye penache no enti me bom trim po se na me nyante sa se bom trim po se wo ba wako han da no me nyi no enti na fi obium me ba no so me ma ne ni nachi ene ne nko ba bia wako han da no enti mu na ora for MCR radio mani DM kozi yes wa brantie yes wo dwane enam ye brenti no enuama na ekotam yes mo abrantie no yes wo dwane mbapei ebe kokot da bei na mo se ma fa ma ukala wo ya wa fa abrantie na ma wukua da ya de me kokot ye ko jeliu jail wa tokro abrantie no da so no abrantie no da TV ne so no ye bonim se ye de ye ha ye nta anya sa de no ansan ye do bi photo beto so no na asem na ehu abrantie ye sra wo hunu ba bia so owo galamse ase se wo onenam abontene se wo betra wo fie pacho number ye di tu dwai mon frère ma ye wate wo awunim ba bia owo frère no frère ye sesi awa 0244 5063 33 0244 506 333 0244 506 333 yese wa wunim boy no yankasa frɛ na kyerɛ nsɛmmu yesra mo number na betu dwane beba ti papa enru wukuada sa brantie no emaya ye de wo kwatum pacha ye de wo kwatum pacha akwara o de wa kofa ba bachan
One want someone ko fa ba fie. Asem ni fie. Aka wawo bosome efie miensa. Tina sina pa adwuma bi ye. Hia adwuma. Kofa be ma wadru sei a kofa be ma de ne ba fie. Wadru sei. Me na wo fie ya ba fie princess. Woni ni nyina botipen. Wadru sei a kofa be ma de ne ba fie abakira wo maame ne wo papa. Abra be ma no wonim na kira kwai. Wonim ne maame ne papa. Wo se wa na ko ba saare mo ka kira na wo sei. Pacha we ni bae no oni enyina na ewo hon mo ekoba. Okay. Me ba to apostle asem we no yaw chimesi Elias Taylor. Me ba to branch na friend yaw chimesi Elias Taylor. Sa branch na papa wo hon mo dia na wo bunim a sabi o mu nim sa papa enyu ono na ba kukuo mu ho ebe faaye ana kukuo mu ho for so nim sa branch na ba wo be faaye na de ha adwene sa papa we yi no Ghana card no wo di ko register ye no so tin ya ka say Ghana card no yenye very careful. Me Ghana card me fa ma me bank or register the phone kra o. Me to one I don't trust anyone. Me that is me. I don't trust anyone. Me you will be any. Me Ghana card. Me fa ma me ba. So on fan kwa ya dai. On fan kwa register the phone. I won't. Me nya da. Because bia na be ba na phone ni kuta no. Na dan fu bia fa phone no dia frɛ wo bi. Akofa sama ya dai. Abreme. Enu nti na meka sa asem no. O phone da ha no ma wo gya to obi ti me fa. Na o dia frɛ wo bi aka nkwa sabi nkwa sia asem a kyerɛ no. Na eba critical na wo de ye bepɛ wo. Na say boy bi say posting panyini bi as soldier panyini bi aye ne nyadoa no wo ne number. Abrante bi ono ne tika mu boy ni sorry ye no anu afa boy ne phone. Wo de afrɛ soldier ni na didi natem. Ya trace ya ba da kira brante no. Oyi na no ba bi enyeye. Onim ni pakro so ofa phone no. Ti sa o phone da ho na wa down for efa. Unua efa. Fama me nya call bi. Unim call kura wa de ye. Etino Ghana card you very careful. Abrante no na eda ho no. Ya fra na yaw chimesi aka Taylor sadai Taylor aka Taylor. Me ba cho ya the number yi to dwa. Obi so ni no. Abewa koso a. Ya the number yi to dwa. Wa winim Taylor no aka yaw chimesi me ba cho number ni 0244 506 333 0244 506 333 eti yawo Santase runabout Goil filling station Santase runabout Goil filling station se boni ma branch na se muni yesite na papa yi wone ne ho apostle let's go. Yo abrewa medase me sase e de free me starting free menuan e de yi so abrewa areho pa we de Samuel Owusu ana obi sa na to no nyum se me de mempe me ho asemu no obi akokan abeka me ebia na esi se wo hwe menuan ya wote ho ya no kre se meka se enkoye na pomuden mu nyina David ke say ade na kobasa na munyin soso ya na munyin kro nipa sa wo mu fie mo ba we ni so akofa ba fie na mo soso apostle ete ayade aya rehosam ya besre mo number ya de atodwa no se wunimu a ya peda ya mu ente na wafre na afi ne ya hwe kwan ya befa so a ya beboa yenuan nyesa ya de ne kotum nyame amoa wukuada nko a ya enye asem ketoa na abrewa de America ne se ya ne ye ka se awofo no yemma ye ninko wo mo de
say yes wotiri yeye na wo ba ye bapa yes watete ni and also so ewo ho obi wo ho a wo ba ye wo ba yiram wonya no wonde wo ba hausa ebi na say akwa ba ye nuan say akọ yesei na me ka bebi se ya yenhwe se emema na ebi wo ho na so no ba bi edi agrobone a ne nchi ne no ma bi wo se eden mo hwe so hunu na ye jai sabe ye mano saa wo munya duru eje bi a wo mo se ne ye poa wo mo empon ade but ya fam de bi e wo se ye no de me se me ba se wo nya nuru eje se what you want to have that me no ni asem and e wo bo bra ba so obetena me fia na say ye de wonto me mfa apanya de wo pe and e ba sa hwe ye beka say so for pa na apam ne ba maybe apostle me point and etena ya de a ye be sere pa ye nhwe sa de bi nsi ya wan hwe ya wo ka wo bi ba asem ana ye ka ma asem a obi beka say bi a say ana say pa na de na ye me nwanwan so ba ko ne say adan na abrewa PRAGIA no etese sabe ye kofa kaase ne ye kofa kaase free no ho abayai wo yi free port na wo yi free no enkrata ben na ye de mawo wo so onya enkrata bi ne wako DVL akola nsese sa PRAGIA no eteme hu enkrata bi a obi a wako wiade enkrata bi a na wo ho ekuta no obi to me de kola nsese what I say sa PRAGIA no wo so your point wo na enkrata ni na ka ho ana enkrata eja na enkrata aka ho na mo de ko ye me ka sagum pacho wodi dinka ko license officer wo bo ase bai ya ebo an mo je no wo anyeska no amfa ntwenya na wasaba tadiche na de ye de kokutu anti se biara wode male eti na nka ye ba bia wo se nka wo mo chi ya wo no nkentempa krank ye che sa nipa no boy no etere se e woni nkrata eti kwan ya ofa so lance say no sa nkofo am eti se nka e lance one wo DVL no e wo so wo mo so no wo mo hold that ye ne so e wo ho because ye da bia sabe tete yakofa kaase saa e wo support no bia wo ka bia wo ne nkrata bail of lading ne de keka ho nyina ye wo se wo de colance okay abasa yemfe no ento nchen na me ko police fo no eso abrewa Ghana haya na duru ba bia ya ye mobo kakra on se ya chi owure ni ehu se nokre ade no nye onu mmom na akowia eye obi na akowia enke ye police ya de fu odwuma se wo mutumi ye underground ya etrazia se wo mutumi track amamfo yi ne numbers nyina we ha wo mu track amamfo yi wa se ne numbers wa ha ne track ne se si a wo bete no se wo wure na enkoso threat sa kromfo no emra anyesa ye de na ekotum adentra yeti o ma mu saa eno ma bi wo ha bro ya na entwaye so hu eno ma bi wo se abrante re papa kura ba ho mama hu no so adenti no ne ase eti adenti na muntumi track boy no na monche no na onu an confirm say boy we na awia ade na nka papa ne ho ayo say wademu say 7 days o mebo a aha 3 aha 4 7 days ya de pon so me say what police for no ye ka papa oni yes aka bo ne kire say onu no e ma kwan makromfo akọwia obi ade no onu mom na de ne lances e de ne Ghana card akwa no and to your point but abrewa de etene say o de wo kamete ase but de etene say at times wo mu awia no ya na police for say de for no hia wo mo pa si ete papa ye de ne tomu a asem ka se ye de ne tomu a saa kro no na boy ne ye no ebekoso wo sa be kwa ko wie bio enti kwan bi e wo so wo mu fa so no wo nya saa twumase no ya eta friend no Taylor no wo friend wo da be last day da be no friend wa be ba pacho Andrew akra wo friend not just on the kuta phone no about your friend number no mami kura nsa ye tadi na ye bre no kura ye bi ara
Ohwefo atiefo no ebeya asomo amaye pa Mr. Ofre number no ma misesi a number no mayen number bia ni ha we no okay fra number no ma yesesi a na yenhwe se yenso obefa na because abrantia no ye fra na wofa ababa yi ne de kasa ba bia wo wankyira wo ma anko ba cha da bi wo so wo we onka ba bi wo ni ya no ofra wo ya dan send moto wato moto wo honom enti ya na ofre mbizam se na moto na we mi so se menim ba bi wo ti ese moto na we e wo fie ano krabre wo Korea yo o Korea samo o Korea baba cho fe no maye enko na number you so me ensanti okay Orafo na de yesi ye bre no mo pa wonye business ya na number mo pa wura mu pa nti monya abotira ma ya kakra bi wai enipa 3 kra na ye be fam ne ne mo akasa wai na case na medru time ani ye hwe wo mo animo mo amantem Orafo sabre ye bompa ye samu betimi ye hwese ye benya abrante no a ababa ne phone wo ho afre ne maye Pacha minkrafo na hwan wo frɛ siri so pacha ma me fo anti yine number no na frɛ no me yɛhwɛ sie benya no a na wei se wo senka isa me pacha oja yesra mo ye bre no kura ye bi na wasa dwon ka akwa kyerɛ wo kwaje na no ma o delay yen pa pacha eko fa yini hwem man ni akokora ne abrewa adwuma hey asamo ohwefo wuti fie na wo ba kofa abrantie bi ba yihwe yie oye galamse no ana Baby, I want to show you galamse. Cannot answer at the moment. Orafo, yesremo. Abrantie de photo ye de to so. Ti sa number no obetimi ahwe na wa frɛ ye why. Number obefra akira wadwene ene ye de mamu. 0599688988 0599688988 and afei 0501 33696 sabre ye facons obetimi afrɛ na em sa brantie ne ye frɛ no a chaskelen papa isu china chinkwan de ne kotum e china chinkwan the police for papa na beka no there's a lawyer bin so etie ye no obetimi abo papa ya wadawroma muntwitwa nye ne mayen god number over friend is 0501. Hello? Yeah, hello. Hello? Yeah, hello. Udini baby akasafri. Ase frame gode mi kasafri asante bakwa. Gode yanko. Gode. Yeah, mommy. Oh, to say. Pacho boko. Yanko the manager. Pacho asemna papa kan no se edum le bia awofo no o man enya wonso se obeti ho akwa han dan a eni kwa asem ma no kwan e ma ye de opu fie no god eni ne ya adwene pa because aba na so odin o ka hwea onti o first one aba second one nso ni o so o ka machiri ba no na kiba me ni TV no no wontimi mfa wonsanya adwuma bia so wo ye gya se wonko ama me na tukwa papa na tukwa wonko atena fie ne kobra wunya hwe wo be mobo so boy yi bai wusu ya adwuma boy yi bai be busu mienu ni wonko adwuma da woti fie osola no ada ana wo jigumu mo mi nye ni wo ye jigumu mano wo jigumu gbona papa no eduru kwada me de me catch police one say ye nya boy ni de ye ye mfa abaya ni momentum ni nya papa no wa na no na bai okay da wase ya da se pa hello mo ni ejuma me je jo na we jafo
Ya yanko. Yo, ene di kwa sefa me ya usafo. Ese na make safi. Me papa ja se so ma. Papa me tia wo papa lo nsha o kesipa na. Abewa lokosim ni oze etoda yaka. Hwe o ya wo na wo pa kofa be ma di ne ba fia. Me fia wo fo bi etoda mo nyi jimu kaka. Wo wo wa ba tan mu wo fia chi, wo hele do fi. One so bano so very Africa. Africa nyan do se de dig be ma be fi. So here is a problem to me say the people me one na be bia bank ni go biara. Ye ke me was kwalo de na ba pense bi o. Na o ta dia un chikem kakra. O ta dia ye dima de ko no. Tiro se to de ta dia me fi be se se ka se. Uko yuko to dia ana ko yi ngo yi ba yi kai fi bota. Ye ti ye ti ma. Yeah. Only we na pa nche wuti am fa ko ida. Ye se mo nche boy no. Yeah. Yeah, that's superb. Obetimi abaline so. Hello. 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 Yabacho hello. Yanko John. Hello. Hello. That's the same Mr. Guy. Ime ho ya pa bacho weni. Hello. Bacho weni. Okay. Na Mr. John hwe phone we ye mama gina ye ni ye mama pacho ni yanko. Hello. Hello. Yeah, afternoon. Me bacho what to say? Namyado. Me bacho Chimansini. Yao Chimansi. Hello. Yeah, hello, good afternoon. Afternoon, we didn't baby akasa free. But you do Joe because we man poso. Western region. Me bacho yanko. So, the chairman and the Napamoye. That's it. I can't can say. See, I know. I'm saying democracy is time. I'm going to say, and call me a woman. I'm not saying, calling me say. Yeah. It is because say, the sound first now collaborate me, shall we know? A boy and a semble because you so no boy. And the sound colonel will be some quasimony. Look at anything back. It is a message for democracy is animal. Your mother and 20 now. You see, and first now, so some colonel will say, okay, yeah, that's well. Yeah, bacho Chimansi. Yao. Hello. Yao Chimansi, what to say? Yao Chimansi. Yao. Chimansi. Okay, for Abrantia no ye here no nenkef. Hello. Hello. Me bacho we dey baby akasa free. Yeah, begin the nana ya come cafe fi ekuapem. Me bacho yanko nana. Oga. Low TV no, ana radio no. Cafe fi ekuapem. Me bacho radio. Hello. Hello. Me bacho we dey baby akasa free. Bacho me Sandra me kasa fi Kumasi. Sandra yanko. Bacho mo va ba yo anintu wai wajini. Yeah, that's it. Wajini pa. Hello, we dey baby akasa free. Hello. We dey baby akasa free. Me cafe fi as me with him. Me bacho yanko. Hello. Apostle come me kasa no. Hello. Yeah, Joso, what did the baby have free? We play the program here with the Yeah, that's it. Abrowajo so pa. Yo. Hello. Hello. Yeah, what did the baby have free?
But on the trip, come say, friend, don't. Yanko. Father, we are seeing Poka Casabise, Ubia Banye, and so in Yano, the food balcony in a few way. Sabi, say, Obi Funka, Obi Funka, the same, Papa. Me, Yabana Nadi, say, Sabi, or for Bema Buffy, no farmer, me no harbor, Papa. Me, a Bemo to send one, advise me or bag, and make his own one. Hello. Yeah, Oshafo yenti bi mfa course bi em yebre no ye dia maye no. Aso anu no. Hello, last one. Hello. Okay. Apostle Katino na ya kan trem say me strem mo ani diem. Radio si wo. Net TV si wo no ya na mo ayen. Yeah, sorry Apostle. Abrowa ye sorry ye be da atiefo ene ahwefo nyina ase. Na afeso wo problem bi afabra na ye moa. We ya kan ne say ye nyakọ engine room ho a ye wono ma bi e de begu akwa mu na bibia ayeka ma ye da atiefo ahwefo ase. Atiefo ne ahwefo ye da masi bebre. Ebia na apese obafia ha na odi case brain. Na ye boa wa number ne 0599 688 988 0599 688 988 and 0501 336 996. I would decide number the friend you will come and say you was Santasi runabout. Kumasi Santasi runabout. Obawa. Ofre sa number 0599 688 9889. Ya beje so na ya boa na unisuo adane wo sere case we ye be handle ama bibia ye kama ababa re so odi ka ba ye no ne die no so no ye be ye ho adwuma sisi a ene Apostle Justice Buama ene bebo mi chidom o be ka me ho e ma me ni mienu ye ye adwuma ena afei ono kure ya ene hye production ni nyina kama ena camera ne ye Oxton Eben ena John ne gina camera ne chi ye call MCR ye DJ Kozi ene Mami Asanto anom ena fe Oxton ye damu nyina amasi nyame nkoso nyamu kese ena fe Mami Asanto dodo no afre ne kekahye mu hima ono ene gina ye chi se ya no enkopa yen ema yen kansamo kofa samabre company ai eti men so abidi dwumadie ho chia me din ankasa de abrewa guy emrewafo nyina ba hima na sabre mechia me ankasa ewiase pa mofra baye mofra bone pa o mofra baye mofra bone ankasa na den yakukuduro na wunya ya wutumi kokofa wo mpena kofa be ma ba fie at the age of 19 years kofa be ma ba fie e de ni ba be chia wawofo wani so ade 19 years ai wasa wo ma wani ebre wadwuma ho wa suku SHS ya wankobi adwuma wusua so mo wani nko ho ye memasem atumi anya akukuduro akwakofa be ma ba fie be chia wawofo so opeso ono be ma ne so opeso no otena na wadu hi a wo pre aware ho na hifa kra na ye wiase ye kwe ohu pre aware 19 years ena momo 25 ne ho kra na so mache se wo 19 years wo pawade akode a ena so mache na bile bibia enye me mo tese mi hu ni amen campo na be ma won so wanya akukuduro edi oba echi jonjon si ade ukochia awofo na won di echire na tese wutia ye lucky kra no ukwaye no akola na awofo no anya wo he o maje wo fel so aje watum
na wan just wan ma eno anso mobo e de waso be ma ha koto sesane wemu akwako hwia bobo ya de ama ode ne Ghana card ena akwako ye registration ama akwa register abobo ya no e de ama ama hye atete your name obia ye wadum se ya papa no senko nimpa se ya nko kon han ho kra nka wo be fi okra no pam onim sesei e na wote a ka wo be fi no pam ade na ya nipa mo ma nipa ye bonesa obi ya de mama mo ma ne nso mani na mo ebe wi echi na mo ma nipa na ye enu ne ho kra so ye mo papa ne nti unim sa abubu ye uko wiaye obi dia no ha kofa na wotumi aka wanu atuma hye aya ni han ahye han ama papa ide ne ID e na akwa registered no ama sisi a wo dwane o akwa kopa ba bia akobon ho adwa wo dwane akwa kota ba bi na sisi a ono na efesi emra no ono na ne ho akere no aye de ne kwa kotum sisi a wo dwane okwa hye wo be hye wo hifa ale na ya moyesa na me de ne saye me wa kakra nse wo frɛ ne nso a wofa one abai wa ne kasa timi de me no me ma dwenkyere kakra me yin se mo frɛ no ofa de a ene adenti ena mo ye de mo trace number no enhye ba bi kura ba bi kopoten a ha akɔhye na mo nkonkofa no mo nkonkɔkye no yesa de mo twen se obi na enkohu emehunu na o meka nche mo de a ene munya nchi papa bi kwa kodemu abra onye bone bia mummy trace number no ofra yen trace number no bebi ewo ne yenkonkɔkye no no a say ampase okowiaye anase okokoto ya ono ameyi ne ho ano mekyerɛkyerɛ bebi kro okokonya abobo ya na sa sem we kra de wasio na wotumi de nafa sa kwan we so abrante no wanya de seniamu kanete sa pa sa okowia na ode sa ode openi eto sa amane hu mu dia ode na kwa sa so hwewe mu dia ene na wanya de kra obi boawa anyi we nya ditua ne ye deda na se wen kwa de set sa de ntwayi omra no mra mekyerɛkyerɛ mu sɛ ye no kro sɛ nye no kro omra no mekyerɛkyerɛ ewiase ohun sɛ wo ye papa bi a eya na wadwe ho mienu wo ye papa na wadwe ho mienu fi sɛ dipa bi no mama papa ye abɔ anum papa ye kra na nya akono mpo sɛ obeyi obi papa obi konso hwem na obeboa no fi sɛ wo kokko boa ni ebe wi akire no na wo na ho akire na onipa ne de wo akonso hwem na wanu ho kra sɛ wo ye papa kamere minim sɛ me boa wo abemu a wasi so a watumi anya saa adwen ne sɛ wo kro wanya sika kakra wo de kwakoto abobo ya wo de kwato machine na wo de aye adwuma na wo so wanya sika kakra de ato ho na me support wo me boa wo sɛ na ebe ya wo tirimu po ebe mama wo na wanya bi akwa no wanya bi ama aso me ban so a na kwan we na wo de me fa so ensohwe na wo de damase we de wanya de entwe yie nkyeremu na eba no sɛ saa na tia mpalampala de a ene na ntwe yie abrante na anya de ono awase abusuamu ni nyina etena ase na mo ka ho asem na mo fra abrante na mo pe na kyira kwan na oba na obe solve saa problem yi a wagya ato ho no abusua mo me yemmoa na yemfa yie entu yie mgidi sɛ wafa afutuo wom sɛ ade a betumi ade wakonso hwem no era na watwon ho afiri ho like video na share na subscribe aha emergency Ghana TV mo sonfo na nakosua me na abre ne abre bia no megi adwa na me de dwumade eba wakwam abusua dasenenso yebesanso asanso ahia bio makram
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.com.